Munini wa President Kithure Kindiki ni athiĩte na mbere na kumatia ndugu ya thirikari na Kenya kuhitukira mibango ya kuhura njeki ikundi cia atumia na mbeũ njithi matũra-inĩ iria akoretwo agitabania icigo ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Mambo ya siasa ni mambo ya uchaguzi. Na saa hii hakuna uchaguzi. Kwani kuna uchaguzi saa hii? Mnataka siasa ama maendeleo? Mnaenda siasa kama mnaenda maendeleo? Mlenda uthinambe. Akiaria ari gicigo mbunge kia Mwara kaunti-inĩ ya Kitui, Kindiki eranĩire gũthiĩ na mbere na kuruta ũteithio kũrĩ ahũri biacara o hamwe na andũ arĩa ahatĩrĩrĩku matũra-inĩ. Tutarejesha ile program ya kazi mtaani ambayo sasa tunaita Climate Works kazi mtaani. Na hiyo program itaajiri vijana 1110. Serikali hii imeleta mfumo mpya wa kusema ya kwamba kila mwananchi lazima awe na bima ya afya kama akona kazi ama hana kazi. Kindiki augite thirikari ya Kenya Kwanza ni ihotete kwihanda thutha wa moritũ marĩa macũngĩrĩirio ni marũrũ ma mũrimũ wa COVID-19. Na hizo 2 terms zingine nimekuwa na marais tofauti, lakini ile kazi serikali ya William Ruto inafanyia watu kwa hii term yake ni mambo mingi sana ukilinganisha na serikali zilizopita na marais wengine. Mutongoria uyu acokire gwikinyia kaunti-inĩ ya Nyamira kuria kuma na mubango orota uyu wa kuhura njeki ikundi cia atumia na mbeũ njithi. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Karega wa Buthia.